Ons is veilig terug in Melange. 6 van ons, Dominee en ook van die vrouens het saamgegaan en 2 ouderlinge en ek. En hier is Dominee Goliath, wat die ring verteenwoordig en wie se naam die tripie was na Interlagos toe. En hy sal vir ons so ietsie vertel daarvan. Okay. Sim, na verdade, sou o pastor Goliath. Ja, ek is Dominee Goliath. Então, muito obrigado porque Deus estava conosco, eu com o pastor Dani. Baie dankie, want die Here was regtig saam met my en Dominee Dani. Fomos de primeira viagem no lugar chamado Interlagos. En ons het gegaan eerste plek na Interlagos toe. Lá encontramos os irmãos, fortificamos também, ajudamos com materiais Bíblia. En daar het ons broers ontmoet en ons het hulle aangemoedig, ook met Bybels en sangboekies. E também eles agradeceram muito por estudo que nós ensinamos a eles. En hulle sê ook baie dankie vir die opleiding wat ons daar gedoen het. Primeiro também nós oramos com eles. Ons het saam met hulle gebid. E depois daí, no domingo, saímos para outra parte chamada Namaroi. En van die Sondag namiddag is ons terug na 'n ander plek met die naam Namaroi. Então, na congregação de Namunhapa. In die gemeente van Namunhapa. Lá também fomos bem recebidos. Ons is daar baie goed ontvang. Encontramos muitos membros. Ons het baie van die lidmate daar E gekry. também nós iniciamos a noite a treinarmos. En sy sommer dieselfde aand begin met opleiding. Depois eles ficaram muito contentes. Hulle was baie bly E também nos pediram mais. en hulle het ons gevra om weer te De kom. que se Deus quiser outro ano, En soos dalk 'n ander jaar ook kan precisa kom. também de ver o pastor Dani com o pastor Goliath a ensinar mais. En hulle wil graag hê dat Dominee Dani en Dominee Goliath moet kom om hulle verder op te lei. E muito obrigado. E também estamos a pedir de que pode sempre orar para Moçambique. En ons vra julle om altyd vir Mosambiek te bid. E também pode sempre ajudar o pastor Dani Mare também com o Sinode Tumbini. En ook vir aan te hou om vir Dominee Dani te help en die sinode van Tumbini, De que aqui o trabalho em Moçambique possa ir muito avante. sodat die werk in Mosambiek kan vorentoe gaan. E muito obrigado. Baie dankie.